ngizasebenzisa kakhulu isiKristu ngoba angithi iso esisizwisisa kakhulu. Ngicabanga ukuthi nxa sibeka izinto njengoba the tithing laphiyana. Angithi nxa sisidla sithini? Sithi God bless our food, amen angithi. Lathi singamahlabezulu sasingadli singakhulekanga. Uyabona? Kumele uqale ukukhulekwe. Kudala abantu kade bengabanjwa inyongo. Inyongo le esikiwe kathesi ayisinyongo yakudala. Inyongo yakudala yikudla izinto eziluhlaza. Uyabona? Yingakho kuthiwa umuntu ngimtshela inyongo. Xa uthi ngimtshela inyongo, ngimtshela into enjani? Eluhlaza. Nxa uthi umuntu ukhuluma into eluhlaza, ukhuluma into enjani? Into raw. Abantu bakudala kade bengabanjwa inyongo njengoba thina sibamba ngoba kade bekhuleka. Ukuthi loba sebesidla omfe babo omumbu bengabanjwa inyongo futhi ukudla kwakhona kubabusise kwingxenye yenqwala bekhuleka ukuthi hayi sesikhuleka God bless our food, amen. Yiyo God bless our food, amen.